Nakon toga idemo na naše redovne stvari, redovno uključenje naših kolega iz Srbije. Uključit ćemo prvo našu koleginicu Draganu Ćendić, jer se po prvi put u Srbiji ove godine u Čačku održava prva nacionalna konferencija Nevidljive heroine Srbije i to upravo na dan kada se obeležava Međunarodni dan žena na selu. Očekuju se brojne prezentacije i paneli na temu ekonomskog osnaživanja žena iz ruralnog područja Srbije, a više na ovu temu od naše koleginice Dragane Ćendić. Dragana, dobro jutro. Dragana, želimo ti dobro jutro. Bez ovih žena svakako ne bi moglo. Ne znam da li se slažeš, one su zaista stožeri u našoj zemlji. Dobro jutro, kolege. Upravo tako, Jovana, kako si rekla, žene su, da kažem, temelj naše zemlje, a pogotovo ove sa sela. One su nekako tu da mi imamo pravu sliku naše Srbije. Kako je Miloš rekao, upravo sutra, 15. oktobra, na Svetski dan žena, ovdje iza mene u Kulturnom centru, po prvi put u Srbiji održat će se prva nacionalna konferencija Nevidljive heroine Srbije. A više o tome reći će nam moj jutrošnji sagovornik Miloš Vujsić ispred organizacije. Miloše, dobro jutro, hvala na odvojenom vremenu. Šta očekuje posetioce konferencije? Hvala vama na pozivu i dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa konferencija u suštini ima nekoliko ciljeva. Jedan od njih jeste njihova svakako veća vidljivost, uključivanje u razvojne politike sela, da kažem integracija kroz sve, da kažem, i organizacije i civilno društva i državnog sektora kako bi njihova vidljivost bila veća, kako bi njihov trud, rad i sve ono što oni čine za selo, a kao što ste sami rekli, oni su negdje temelj ruralnog razvoja i neko bez koga se i ne može, a neko ko i tekako može doprinese tom razvoju, samo ih treba više integrisati, treba im dati priliku da iskažu svoju kreativnost i u tom smislu da kažem da stvorimo održivost ruralnih sredina. Ko će se sutra govoriti na konferenciji? Pa imamo niz govornika, imamo, da kažem, neka 3 segmenta, pored uvodnih izlaganja, gde pored gradonačelnika Čačka, direktora Centra za negovanje tradicije i predstavnika USAID misije, samu konferenciju otvorit će Danilo Golubović, pomoćnik premijera za poljoprivredu. Nakon toga imat ćemo segment, da kažem, uvodnih predavanja koji se ticati tema baš uloga žene u ruralnoj sredini i taj deo će govoriti eminentni stručnjaci iz oblasti i sociologije, predstavnici različitih međunarodnih organizacija. Nakon toga imamo deo gde će biti prezentovane nekoliko, da kažem, akcija koje su već provedene i šta je to što Balkanska mreža za ruralni razvoj radi na temu, da kažem, poboljšanja uloge žena u selu i njihov značaj. Nakon toga imamo panel diskuziju gde će pored, da kažem, poverenice za rodnu ravnopravnost Brankici Janković govoriti predstavnica udruženja žena iz Priboja, zatim biće i naš etnolog Čačanskog muzeja gospođa Ašanin, kao i predstavnica Agronomskog fakulteta Radmila Ilić. Sve osobe koje sam naveo su itekako čvrsto dale doprinost pomoći i do sada činile velike korake da žene sa sela zauzmu onu pravu poziciju. Ono što je također deo konferencije jeste i promocija filma Žene iz krša u mreži koji je inače radila mreža za ruralni razvoj Crne Gore. Također imamo i primjer dobre prakse koje će prezentovati Tijana Škorić-Tomić ispred destilerije Gorda, koje će prikazati kako na jedan profesionalan način može da se stvori jedna održiva priča na selu, a priča koja je inače više muški posao su 3 žene napravile da su osvajale nagrade na prestižnim, da kažem, takmičenjima, sajmovima. Miloš, je zaista bogat program. Mene zanima zašto baš Čačak za prvu nacionalnu konferenciju? Pa obzirom da je otvorena mreža za poljoprivredu, moj poljoprivrednik osnovana u Čačku i ovdje smatramo da je centar za poljoprivredni razvoj na neki način, to imamo i Agronomski fakultet, institut, sama mreža i tim stručnjaka koji je vodi i radi u njoj jeste prepoznao Čačak kao negde pokretač ovakve jedne inicijative i smatramo da imamo sve institucije koje su neophodne da mi upravo pokrenemo i okrenemo taj točak i pomoć ženama.
I za kraj, kako je interesovanje žena da prisustvuju sutrašnjoj konferenciji? Pa mi očekujemo iskreno punu salu, bit će preko 700 mjesta, već nam većinski potvrdili, ali evo, ostalo je još malo mjesta. Pozivam sve građane zainteresovane za ovu konferenciju da dođu, da poslušaju. Mislim da je program sadržajan. Napomenuo bih još da u sklopu sajma imamo u sklopu konferencije imamo i sajam lokalne hrane koji organizuje LAG Čačak Gornji Milanovac, Moravski market, Forum privrednika i Centar za negovanje tradicije. Hvala Miloše na odvojenom vremenu. Poštovani gledalci, vidjeli ste, dakle, negde najvažnija karika u osnaživanju žena na selu jeste ekonomska nezavisnost, stoga smo sigurni da ova konferencija sutra u mnogome će doprineti tome. Temperatura u Čačku jutros je negde oko 11 stepeni, danas se očekuje, ajde kažem, jedan letnji dan do 20 stepeni, sutra rekoše isto lepo vreme, a onda od srede nas očekuje kiša. Toliko za ovo uključenje iz Čačka studio. Hvala Dragana puno na uključenju. Dragana, hvala na ovom uključenju. Ja ću ti postaviti samo jedno pitanje. Juče je bio konkurs za Nova TV lica u Čačku. Bila si sa nekoliko prijatelja iz sveta televizije. Samo kratka informacija kako je prošlo i kako si zadovoljna? Casting u Čačku je prošao fenomenalno. Ja zaista sam bila iznenađena koliko mladih ljudi ima talenta i koliko mladi ljudi hoće da rade i da budu TV zvezde, naravno naše televizije. Tu je bilo zaista dosta kandidata. Moje kolege tu iz sveta televizije, Miloše, kao što si rekao, mi smo tu napravili mali odabir, prosledili smo vama one najbolje i sigurni smo da će neko baš iz zapadne Srbije biti nova TV zvezda televizije Informer, kao što sam i ja. Hvala ti, Dragana, na ovom uključenju i na ovim informacijama. A čekamo tvoj prilog o novim TV zvezdama uskoro. Jeste, ti ćeš im biti odličan mentor, nema sumnje. Tako je. Hvala ti još jednom. To je bila naša koleginica Dragana Ćendić iz zapadne Srbije ili konkretno iz Čačka. Nakon Čačka idemo kratko na Beogradske ulice.